Pious Maria costumes and two Pious Lulunakan costumes presented by graceful and beautiful young girls. Sebagai implementasi tema Pesta Kesenian Bali tahun 2023, Duta Kabupaten Kelungkung menampilkan 3 materi pokok, yakni Tari Sekar Cempaka, maskot Kabupaten Kelungkung, garapan kreasi ragam ikan laut, dan atraksi tematik Ratu Gede Mercani. Tari Sekar Cempaka adalah tari yang mengisahkan bunga cempaka. Bunga cempaka yang dikenal sebagai lambang kedamaian dan keikhlasan. Sekelupas kulitnya dimanfaatkan sebagai obat, dan daun yang berwarna hijau lembut gemulai dijadikan perasan banten bagi umat Hindu. Bunga cempaka yang menghantarkan khas-khas rada bakti kepada Sang Pencipta bagi petualang sejati yang mengungkapkan cinta, kedamaian, keindahan, dan keharumannya memberikan tutur kejernihan bagi yang sesat. As the implementation of the Bali Art Festival theme for 2023, the representative of Kelungkung Regency presents 3 main elements. The dance Sekar Cempaka as the mascot of Kelungkung Regency, the creative work of variety of marine fish, and the thematic attractions of Ratu Gede Mercani. The dance Sekar Cempaka tells the story of the Cempaka flower, which is known as the symbol of peace and sincerity. It is bark used for medicine purposes, while its soft green leaves are used as offering bells in the rituals. The Cempaka flower carries the longing for Sradapati, or sacred devotion to the Creator for true adventures who express love, peace, beauty, and their fine essence, providing clarity for those who are lost. The dance is accompanied by gamelan gong suling, a type of gamelan dominated by wind instruments of suling and supported by various accompanying instruments, including a pair of kendang rumpung, 1 brupulu, 1 cengceng rigid, and others. Garapan kreasi ragam ikan laut. Karya ini terdiri dari berbagai macam pasukan ular agung yang ditransformasikan dengan sepeda hias yang menunjuk beraneka ragam ikan. And now we are watching creative work, variety of marine fish. These creations consist of various grand troops of ular agung, or a traditional Balinese performance, transformed into decorative bicycles representing a variety of fish. Dikisahkan suasana perairan Pantai Jumpai dengan kekayaan alam bawah lautnya. Nelayan Jumpai dengan kesehariannya menangkap ikan di laut mengerang kesakitan ketika hendak memotong ikan pari yang diperoleh. Pada saat yang bersamaan, Ratu Gede Mercani hadir meminta ikan pari tersebut dilepaskan kembali ke laut. Mengetahui kejadian tersebut, akhirnya para nelayan melepas ikan pari ke laut dan berjanji akan menjaga kesucian laut sebagai objek wisata Bali. Excellencies, ladies and gentlemen, and now we are watching thematic attractions Ratu Gede Mercani.
The scene is set in the coastal waters abundant with the richness of underwater life. The fishermen from Jumpai village are depicted in their daily routines of catching fish at the sea. They express pain as they attempt to cut a stingray they have caught. At the moment, Ratu Gerimetang appears and requests the release of the stingray back to the sea. Upon witnessing the event, the fishermen release the stingray and make a promise to preserve the sanctity of the ocean as a marine tourist destination. And the Balaganjur assembled companies in these thematic attractions with dynamic and energetic music, enhancing the atmosphere of the performance. The main object showcased in the main shrine located in Pura Dalam Ped, known as the Pelindi Ulama Agung, in the form of Gajah Nina or mythical creator. Mengetahui kejadian tersebut, akhirnya para nelayan melepas ikan pari kembali ke laut dan berjanji akan menjaga kesucian laut sebagai objek wisata baru. Barisan Balaganjur sebagai pengiring atraksi tematik disajikan dengan dinamis dan energik mendukung suasana dari garapan yang disajikan. Objek utama adalah pelingkir utama yang berada di Pura Dalam Ped, yaitu pelingkir Ulam Agung berwujud Gajah Nina. Welcome to the Pasar City.